Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, caya anak atiku. Aga kareba, mamuari kareba madecimua. Maka kuange melo sikit paterui aku ruta ripasalena ma pidato. Pidato. Tentu para riseni aga lo riaseng pidato. Rilalem ma pidato engka eneng agi-agi parlue rilalena sedie pidato. Ia naritu nomor sedi seleng patimpa. Nomor 2 papa kalebi. Nomor 3 asukurukeng. Nomor 4 isetna pedatoe. Nomor 5 pakapuna pedatoe. Nomor 6 seleng pakapu. Ya naro agi-agi perlu engkari lale sedie pidato. Mamuare make gunai guru semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.